dayta, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Baboy! Tampok itangal daw iti panakigasanggas at ti mortal a hero dito drama ana paulwan. Alipugpug! Umay ka, surutan na klata. At datan iti arubayan ti balay mi. Oh, agpatingga kalaangan dito ya. Ikan pumanaw. Siya kung timangaywan kan ka. Dah! Ulas! Kung naklada ka dwa masimbang pat, nakaslada ka sarsarikam. Mawan mat gayap. Daytoy ababoy ti kadwak apong. Ah! Baboy! Naggapuan day ka baboy. Nakitak namin niya sub-sub-sub iti kanal iti igid ti kalsada. Kat, simurot kan ka? Wen apong, mabisinsa, iso apakanan ta. Amang ano sapsapulan tiyakin baboy. Panagkunakit sa anda sa pulen. Awan mang sapul ken kuana. Anya? Sige apong, ay saganak iti kanan na. Kaslada na akam day to ya baboy ah. Nagsarda nga ni. Iti agsarsarita kami ka Nicolas. Kasla agdengdengag. Ha? Di na mo't laisingan ti panagkita na kanyak. Apayakit kita anak. Ha? Mabisina! Ada nagsao? Ay, sino tinagsao? Awan mo't sa bali at tao ditoy. Siya! Anya! Ay, dakas daytoy. Agsaw day ta baboy. Ay, kula sa pok! Ay! Kunak tumat ana idumduma day ta ababoy apong. Kaslamat la aso wen no pusa a mataraken. Agsao! Kasano day ta? Saan agagangay ababoy apong? Kasmet ken ka Saan ka agagangay alakay gapo kanyak? Wan anya? Addapan nakabalin ko. Ket imbingayan ka. No ti panagkitak ket maminsa nga pulo adaras a napigpigsa ngem ti gagangay a panagkita ti maysa a tao. Mabalin mat adublikan ka apong. Mariknak day ta? Oray nagbasit abanag ket makitak. Hay! Limawag ti panagkitak. Kastamot day ta ababoy. Saan agagangay? Gaputa maiduma kadagiti kapada na ababoy. Nalapit, si Kati ay oray ko. Kas lang amin na ipigkatahon kan ka, itinakita na ngagsob-sob-sob. Nasyanak ngamin kan ka. Ibagam, no apay akasla pinadpadaanan nak. Ado dagiti baboy, ama parparigat. Kapo, tamabaybay anda. Kan, nakapopok da amin. No di da nakapopok. Nakabaod da. Awan makita abulos a baboy. Iso nga awan, wayaw ayada, nga agbibiag. Iso tulungan nyo ida. Anya? Tulungan me? Wan, tulungan da. Tapno tulungak amin. Dagiti pada kababoy. Tapno makarok at da kadagiti nakaipupokan da. Oh, at data yun itinalawa a pagkaraklan iti baboy. Apong, nagado ti baboy dito ya. Andan sa gatang ijay. Iluglogan day kita. Ijay ruwar day ipulungan. Saan agumatang dagita apong? Anya nga lagay? At da armas da. Makikam tiyan mas da. Abin ko ka nagaday huda. Mapanak iti ayanda apong. Diti kayo laang ha. Mayak mat. Saan? Agbati ka langin diti baboy. Saklang ti umasidag ka dagijay. Alam, gusto pa ila dayta. Agsubli ta ito.
Ne, kitaan nyo man no asino da itaw mas asidag. Parito man, madam. Parito. Palutputin nyo adakos. Amangan no kabagyan ti aking kukwa da ito'y babuyan. Madam. Isubliyo dagita. Awan karbungan nyo ang mga laka dagiti baboy ang nakapupok dito'y pagtaraknan. Sino ka? Man nakibiyang ka. Gaputa maditer aramiden nyo. Sige, ibulos ulangan dagiti baboy. Para manamon da ita dagol. Wan, madam. Ramanam da ito'y gem-gem ko. Anay. Kaslabat ko mo ti dinanog ko. Idinto ta da ita rupam ti dinanog ko. Isubliyo dagiti baboy. Dagolit da ita. Paturuga mon dagol. Ti agsao a baboy. Sinurot nak ditoy. Diyak mabalin ang kasao ita dahi ti a baboy. Adda paltog mo. Bilin ni boss, apaturugan ka. Maturog kan iti agnanayon. Awan balanan. Didak mabutbuteng. Ited mo kanyak ti paltog mo. Saan? Agyaman ka. Tadi pimtok ti bala ti paltog ko. Kita ka manlangan. Babantayon, kakatwa. Sige, agpasyar kayo. Nakapulos kayo abinan. Thank you! Bata ka, baboy! Naligapukan ka! Saan kami anak arwar? Kadagiti kulungan me! Saan kami laki di makabulos? Thank you! Batasan nyo kiti, di umadayo. Ang mga naumayan, di mangpakpakan ka na kayo. Isubli na kayo lakit di, di nakaitubukan nyo. Da kayo tinakakita. Isa pa nga hasiyo. Tulungan da kami. Tapno matiliw dagiti ng takaw kadagiti baboy mi. Nakabulos dagiti daduma. Saan daan na ilugan amin, madam? Saan mi nga mo no sa dino tinang ipananda ka dagiti baboy yo? Awanan. Kasano pa yung mapasublik ti puunak kadagijay. Awanan ti negosyo. Oray no di mi amo tinang ipananda ka dagiti baboy yo. Tulungan da kayo, ma'am. Tumulong kami kadagiti pulis. Pangasiw ka di Dakkel ti maitulong yo. Gaputa da kayo tinakakita kadagijay ng agtatakaw. Ay, ala. Barang no makita mi da. Di kay madhanagan. Itkang kay to iti baboy yo. No may subli na giti baboy ko. Sagay sa kay to ititid ko atarak ninyo. Anya? Saanan? Saan kami nga dawat iti tangdan iti panang tulong mi ken ka, ma'am? Ragpaiso ti kinuna ni apong ko, ma'am. Agyaman nakarod no kasta. Nga mawanan, na mga no saan na may subli pa'y dagay baboy ko. Kasano pa yan? Nataray ti negosyo tayo. Maudin dagito'y akar ni dagiti baboy a pinarti tayo. Sayang. Awan samat ti sublan tayo iji nangalaan tayo kadagiti pinarti tayo. Nakabulos amin dagiday saan tayo na ilugan. Bayan yon dagijay. Ado ti sabsabali pa'y ababuyan a papanan tayo manan. No kasta, agwanawan kami manan itirauten tayo. Una, awan sweldo yo kanya. No di kay umagawa nga agsapol iti pagkwartaan tayo. Ni Madam Mat. Saan ka mang rabraba? Talaga nga awan maited kon asweldo yo. No awan ti maala tayo a maparte. Pagsubyan kayo matan, ijay sulsulinak a lugar yo. Ay, sana Madam. Narigat ti biyagi jay lugar me. Isungagan anos kami iti kastoy at trabaho me. Oray saan ababuyan ti masarakan yon. Uray pagpasturan iti baka kenuang ti pakadanunan yon. Agukod kayon iti baka no adagon daway yo. Naipagdayjay tadakkel. Kanangin ti karnina. Nagsasaw kayo, madam. Kasla naglaka. Nalaka no awan makakita. Diskarte lang dayta. Baboy! Apay dita, baboy nga agpasya-pasar dito'y tiyandaan. Ay! Nakabukas Baboy man. ko dayta! Baboy ko! Suwerte. Iba ka baboy.
Madam, imbaga mababoy mo. Diskarte, nagkapoy ka. Wala, tiliwam kit din day ta, baboy. Baboy ko day ta! Baboy ko, kakabsa. Diyot akibyangan, tatiliwan me. Nan. Umanawan jay baboy. Kamatam, darasam. Awan, madam. Tiliwak na dyan, baboy. Awanon dyan na isang sakayan na baboy takulas. Napukawsan. Saan na siguro ang masurutan at idala ng nga agawid dito'y apong? Wano. Nagawi din iti talaga nga ayan ti amo na. Sa pulak apong. Dayjay ti makatulong ijay natakawan iti ado a baboy. Nga ta? Nasirib dagiti baboy apong. Amangan kit din nung kakuyog na dagitay nakabulos Mabali na kasta. Awan mauray ta no sa anak nga aggaraw. Agsubliak ijay ayan tinatakawan. At dadamagag ken kwa na. Ha? Anya ti damaga, mapok. Amwek no anya ti banag ti panagsapul dagiti pulis. Sige apong. Sa anak nga agdadaal iti kanito. Mapanakon. Awan pa iti resulta ti panagsapsapol da. Ngam, ada na ipadamag, nga ada kanubulos a baboy a nakita da iti tiyendaan. Anya? Kat? Ayan itanday jay. At da kanu aglaklako iti karnit baboy anang ibaga, nga iso ti akim baboy iti dayjay. Kat? Natiliw da ka no? Di mo't amo din ang ibaga kanyak, no natiliw da dayjay a baboy, wano saan. Ay, ngam, masiguradok. Saan amay sa dayjay kadagiti baboy ko? Pagkunaan nyo ma'am. Nangisit ka no dayjay. Idin to tabin ig-apuraw dagiti baboy ko. Nangisit? Uwin ka no. Baboy mi dayjay ma'am. Ha? Isulakit di dayjayin tay mapukpukaw a baboy mi. Adamot baboy yo? Addaa ma'am. Dayjay nga rot a baboy mi tigapuna. Anakadandanon kami iti pagtaraknan nyo iti baboy. Kat naranaan mi dagajay nga agtatakaw. No kasta. Mananggundaway mo't nga ron di babae nagkunang aking baboy. Sige ma'am. Tamapanak iti tsindaan. Kasaritak tinang ibagang aking baboy iti dayjay. Imbaglakit din, tanakitak adagos dayta a babae. Diti lagayan ti pakasarakan iti dayta ngagtatakaw iti baboy. Kat sigurado akar ni dagiti tinakaw dan dagiti ilaklako na. O anya, napakan mo di special atarakan ko? Wan, madam. Masigurado kon. Dayta kadwa nang aglaklako yung lalaki at nakarikira ko. Saan ko apaluspusan dagita? Kitaak na niya ti ebidensya nga ipakita ka dagiti otoridad. Tapno mamati da iti ibagak. Iso apok. Ay baboy ta di nakatangkal. Umay ka apong, ibulos ta. Darasam, tawan pa'y makakita ka data. Ay, Akyaman na, ada kayo. Ibolos dak. Ibolos dak. nagdayta. Nalukatan ti kulungan. Sige, rumuarkan. Ket sumreg ka iti balay ti agtatakaw. Naimbag na oras mo. Naimbag na oras mo. Ha? Ayan tagsaso. Ha? Hoy, baboy ka! Nakabulos ka? Wan, nakabolos Ha? Ha? Nagsao ti baboy? Adan sa engkanto na! Sopan ka. Apay nga ipopok na. Saan? Di nakasadyan! Bistado kan babae. Ay, saan kayo? kami a pulis? Ngem tiliwan da ka. Na ito'y baboy may ti star witness kontrakan ka. Exactly. Siyak ti saksi. Asikatin ang takaw iti ado baboy. Siyak amay samot la baboy. Timangidarom kan ka. Saan kan ang makalisi babae? Sumuko kan. Ditan gagayem, tinatibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Ana Pauluan. Alipong po!
Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon Kirby Rillera. Sound effects Jun Rebutaso. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong